Victoire wari warahamije ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi akaza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Hakomeje kugenda hibazwa ese aramutse ahawe umwanya muri guverinoma akabona uko akomeza gutanga ibitekerezo byubaka nk'uko abisaba, hibazwa niba yahinduka ntiyongere kuvuga amagambo apfobya jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se asesereza abanyarwanda muri rusange, kuko n'undi kuva yarekurwa nubwo yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu kandi agategekwa ko agomba kwitwararika mu magambo atangaza. Navuga yuko Madame Ingabire Victoire nta kintu yigeze ahinduka mu buryo bugaragara. Reka dusubire inyuma gato turebe inkuru yanditswe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere muri 2022. Bagize bati kuki Victoire Ingabire akomeje kuba nta munoza nyuma y'imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ati yagiye gushira imyaka 4 Madame Ingabire Victoire wari wahamijwe ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi asuye mu buzima busanzwe nyuma y'imbabazi yahawe na Perezida Paul Kagame. Ingabire yarekuwe asigaje imyaka 7 ku gifungo cy'imyaka 15 yakatiwe mu Kuboza na 13. Yahawe imbabazi kandi biturutse ku mabaruwa atandukanye agiye yandika azisaba. Mu yanditse muri 2011 ubwo yarakiburanishwa hari aho agira ati nyakubahwa umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu, ari mwe ku giti cyanyu ari n'umunyarwanda wari we wese waba arakomerekejwe ku mutima n'imvugo cyangwa se inyandiko zanjye mbisabiye imbabazi. Kuva uyu mugore rero yafungurwa mu bitandukanye yagiye arangwa n'imyitwarire yatumye benshi bashidikanya ku kuba yarahindutse, ndetse kandi bamwe bakemeza ko imbabazi yasabye ari za nyirarureshwa. Ati rumwe mu rugero rw'iyi myitwarire ye idahwitse ati n'urwagaragaye muri 2019 ubwo yafatirwaga mu nama yo gushakisha abayoboke ndetse no kubashishikariza kujya mu mutwe w'iterabwoba ugizwe n'ubwoko bumwe gusa. Icyo gihe ari ku itariki ya 11 Gicurasi 2019 nyuma y'umwaka umwe afunguwe, Ingabire yafatiwe mu nama yari yitiriwe iyo guhura n'abayoboke b'ishyaka rya FDI inkingi mbere yo gushinga Darifa Umurinzi, yabereye mu mudugudu wa Nyakarambi ya 2 akagari ka Ruhanga umurenge wa Kigina mu karere ka Kirehe ahazwi nka Sun City Motel. Nubwo iyi nama yari yitiriwe amahugurwa, umwe mu bayitabiriye waje no gutanga amakuru yavuze ko Ingabire yabasabye kumushakira abandi bantu binjira mu ishyaka rye ariko abaha gasopo yo kutazamuzanira abatutsi. Abitabiriye iyo nama bemeza ko Ingabire Victoire ngo yababwiraga ko bamushakira by'umwihariko urubyiruko rw'abahutu rutagira akazi kandi bakibuka kumuha umwirondoro wa buri munyarwanda mushya bandika. Iki gikorwa cyaje gukurikira indi myitwarire Ingabire yagaragaje nyuma y'iminsi mike afunguwe. Yagiye yumvikana kenshi cyane avuga ko nta mbabazi yigeze asaba ndetse ko uko yagiye muri gereza ariko yasohotse. Urugero rumwe ni nkaho yumvikanye agira ati usaba imbabazi ku cyaha wakoze kandi nta rukiko nigeze nemerera ko nakoze icyaha, nta n'ubuyobozi bw'igihugu nigeze nemerera ko nakoze icyaha icyo ari cyo cyose cyagombaga kumfungisha. Imyitwarire ya Ingabire Victoire yatumye muri 2018 Perezida Kagame amuburira ko atitonze yasubira muri gereza. Yagize ati ukajya kubona abantu ngo nge ntabwo nasabye imbabazi, nge ntabwo nasaba imbabazi, ati buriya ati baturekuye kubera igitutu, ati igitutu hano atukomeje kubigenderaho, ati urajya kwisanga wasubiyemo asa nkaca nk'amarenga ko wakomeje kuvuga amagambo mu by'ukuri nkariya yagombaga no kwasubira muri gereza. Uku kutanyurwa kwa Ingabire Victoire kandi ndetse no kutagaragaza umutima umenetse ndetse wicuza waruherutse kongera kandi kubigaragaza binyuze mu nyandiko ye yatambutse kuri Al Jazeera ku itariki ya 10 Ukuboza 2021. Muri nyandiko yagaragazaga ko akarere k'ibiyaga bigari kadashobora kugira amahoro mu gihe hatarabaho ibiganiro rusange bihuza abanyarwanda bo mu nzego zitandukanye nk'ibyabereye mu Rugwiro nyuma jenoside yakorewe abatutsi hagamijwe guha igihugu icyerekezo gishya. Muri nyandiko agira ati ibibazo by'imvururu mu karere k'ibiyaga bigari ntibishobora gukemuka mu buryo bwuzuye kugeza igihe u Rwanda ruzakemura ibibazo rufite muri politiki y'imbere. Muri inkuru Victoire Ingabire kandi yagaragazaga ko guverinoma y'u Rwanda ikoresha nabi imbaraga ifite igakorana n'ubutabera mu gukandamiza ndetse no guhimbira ibyaha batavuga rumwe nayo, ndetse kandi akavuga ko bizagorana ko igihugu kigera kuri demokarasi mu gihe uburenganzira bw'abantu bukomeje guhonyorwa. Aya magambo ye nta na hamwe yerekana ikimenyetso kiyashyigikira cyangwa se ngo agaragaze uko yaje gufungurwa niba guverinoma y'u Rwanda ikandamiza abatavuga rumwe nayo. Ikindi gikomeye muri nyandiko ye ni uburyo agaragaza ko abanyarwanda batazigera kandi bagera ku bumwe n'ubwiyunge mu gihe hatibukwa abaguye mu byaha by'intambara ngo byabaye mbere ya jenoside yakorewe abatutsi na nyuma yayo. Yavuze ko ibi ngo ari byo bikomeje guteza amacakubiri mu baturage ndetse kandi bigatuma batibona mu bumwe n'ubwiyunge.
aya magambo ya Victoire Ingabire kandi agaragaza ko akomeje kwinangira kuko ntaho atandukaniye nayo yavuze ubwo yageraga mu Rwanda muri Mutarama 2010 ati nta uzibagirwa ubwo yari amaze gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali agahagarara mu maso y'abanyamakuru akavuga ko kuva abonye urwibutso rw'abatutsi bashaka no kwerekwa urwibutso rw'abahutu ati ibyacu se tuzabegeraho ryari. Mu kiganiro n'igihe yagiranye n'umunyamakuru witwa Edouard Mubaraka akaba n'umusesenguzi muri politike yavuze ko iyo arebye Ingabire Victoire asanga atarahindutse. Yagize ati uyu Victoire ntabwo yahindutse ati ambabarire niba abyumva ahantu ari hose ariko mwifurije ko yazahinduka akagira politike nziza akajya mu murongo w'abanyapolitike beza. Ati ntabwo rero Ingabire wa kera yahindutse ngo abe mushya kuko iyo aza kuba Ingabire mushya yari kwibuka umuntu wamukamiye amata akamutekerera hariya ati ku ruhimbi ati yamara kuyamuterekera amaze kubuganiza akamushimira ko yamukamiye amata amuvanye mu kangaratete ati ntabyo yakoze ahubwo yarahiriye aratsemba yavuze ko nta mbabazi yigeze asaba icyo ni ikinego. Edouard Mubaraka kandi yakomeje avuga ko kuba Ingabire Victoire yahinduka akayibuka politike nziza byamuhesha n'amahirwe yo kujya muri guverinoma akabasha gukorera igihugu cye ndetse no kukigeza ku byiza. Yagize ati ahindutse hari n'umwanya wenda akeneye mu gihugu ati leta y'u Rwanda yabyumva ikawumuha akagira ikintu akora ati rwose bamuhe akazi agakore aho kugira ngo atume abana bacu bahora bafungwa abandi bajya kwiyahura abandi bishyira mu migozi ibyo ati byaba ari bibi cyane. Ati bitandukanye na bamwe ati bagiye bagaragaza ko Ingabire Victoire akwiye gusubizwa muri gereza kuko atahindutse. Mubaraka we yavuze ko iki atakibona nk'umuti ko ahubwo icyafasha ari uko uyu mugore yaharanira guhinduka. Ati Ingabire Victoire ku bwanjye ikintu nifuza nk'umunyarwanda nifuza ko yahindura umuvuno ati nkifuza ko yakongera agasubiza amaso inyuma akibuka uwamugiriye neza akibuka igihugu cyamuhetse akibuka se na nyina kandi bamubyaye akibuka ubutaka bw'igihugu ariho ati akabwifuriza ibyiza. Atabifuza rero ko bamufunga ati barifuza ibibi sinifuza ko bamufunga ahubwo ndifuza ko yagira gutya akamanika akaboko akavuga ati nanjye ndatsinzwe yateye intambwe ejo ati tukamubona ati mu nteko ati rero namwifuriza guhinduka namwifuriza ko yakosoka namwifuriza ko yatera intambwe imwe ubundi Imana Nyagasani ikamuterera 99. Inzobere muri politike y'u Rwanda niyo mu karere witwa Ronze Rugira akaba yaraherutse kugaragaza ko inzira yonyine yafasha Ingabire Victoire ari uko yareka ingengabitekerezo ya Jenoside akayoboka politike igamije gushakira hamwe ibisubizo atari yihangana nk'uko bagiye babigarukaho. Iyo rero ni byagiye bigarukwaho cyane kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda yitwa Dalpha Umurinzi ariko ritari ryakwemerwa n'amategeko. Duhere ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi muri Uganda bisha abantu barenga 40 barimo abanyeshuri 38 mu gitero bagabye ku ishuri ryisumbuye riri mu karere ka Kasese kari mu burengerazuba bw'igihugu. Ignatius Bayizi Kampala adufitiye inkuru irambuye. Inzego z'umutekano za Uganda zatangaje ko icyo gitero cyaga mu masaa 5 z'ijoro ubwo batwikaga inzu abanyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye rya Rubiriha riri ahitwa Mpondwe bararamo. Iryo shuri riri mu birometero hafi 2 uvuye ku mupaka uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Atakimbia jamaa. Abo ni abasivili batuye Mpondwe ubwo bafataga abantu batandukanye babashinja kuba bakorana na ADF bakimara kubafata babashikirije abashinzwe umutekano. Uko niko byiriwe ahantu hatandukanye muri Rubiriha mu karere ka Kasese kari ku mupaka na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abashinzwe umutekano bavuga ko igitero cagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ufite ibirindiro mu mashamba y'igihugu cy'igituranyi. Itangazo ryasohowe mbere n'abashinzwe umutekano ryerekanye ko abanyeshuri 20 bishwe ariko nyuma y'iperereza ryimbitse batahuye imirambo myinshi yatwitswe mu nzu y'abanyeshuri b'abahungu bituma umubare urenga 40. Mu nzu y'abakobwa ho bishwe baciwe imitwe no kuraswa mu gihe abakobwa 6 nabo bavuga ko bajanywe ari bazima. Ibi byabaye mu gihe ingabo za Uganda zimaze umwaka urenga muri Kongo zikorana n'ingabo z'icyo gihugu kurwanya ADF.
General Dikolum, umuyobozi w'ingabo za Uganda muri Kongo, yaje muri ako gace aho icyo gitero cyabereye, avuga ko abicanyi bari bamaze iminsi 2 muri ako gace. Uyo kijana iko umumu alipoonyesha shule yeye akaenda. Umusore weretse aba ADF aho iri shuri riherereye ari muri aka gace, yerekanye amazu atandukanye ay'abahungu n'abakobwa bararamo. Nyuma bicanyi babona kuza, babanje gufungira hanze inzu y'abahungu mbere yuko bayitwika. Inzu y'abakobwa ntabwo yari ifunze, barinjira nuko barabatemagura. Ndasaba abantu bose kuba maso, niba hari umuntu utamenyerewe muri aka gace mumufate, mushake abo bantu bayoboye ADF bari hano. Amakuru dufite nuko ADF yaje hari nijoro bakamara iminsi 2 hano, kandi babanje gushaka gutwika imodoka ku mupaka wa Mpondwe. Bahabonye abasirikare bacu bagira ubwoba, niho bapanje kuja gutwika ishuri. Sasa ndio kurudi kwa nini kwa shule. Itangazo ry'igisirikare ryavuze kandi ko icyo gitero cyagabwe n'abarwanyi ba ADF bagira kuri 5, rivuga ko bakoresheje matera abanyeshuri bari baryamyeho kubatwika, nyuma bo bashimuse bakabikoreza ibyo kurya basahuye mu bubiko bw'ishuri. General Orum arasobanura ko abo bicanyi barimo guhigwa. Sasa hivi tumetuma ndege kila sehemu inaenda kuwatafuta. Ndege tayari kohereje indege mu mpande zose kugira ngo dushakishe abo bicanyi. Turashaka kubanza kugerageza kurokora abashimuswe. Doraha hari imirambo y'abanyeshuri batwikiwe mu nzu, ntabwo abavandimwe babo bashobora kubamenya. Polisi n'abandi bahanga bagiye gukora ibipimo by'amaraso kugira ngo bene wabo babamenye. ya nani na mtoto ya nani. Sylvester Masereka, umuyobozi w'ibanze wako gace, aravuga uko byabaye n'ingaruka byateye mu karere ayoboye. Mu baturage ubwabo bicanyi basubiraga inyuma, bisha abandi bantu 2, abandi 8 barakomeretswa. Ibi rero akabituma umubare w'abapfuye ugera kuri 41. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwe mu babuze ababo, avuga ko iki gitero cyabaciye umugongo. Ati nabuze abavandimwe bari abanyeshuri ndetse n'abandi b'abaturage bishwe. N'igihe gikabije kandi nta magambo dufite yo gusobanura ibyabaye. Ni igihe cy'agahinda gakomeye. Si ubwa mbere y'umutuga b'ibitero muri aka gace ka Kasese. Mu 1998 nabwo bagabye igitero kuri indi shuri gihitanye abanyeshuri 80. Umutwe wa ADF unashinjwa kugaba ibindi bitero bitandukanye mu gihugu, birimo ku mabisi atwara abagenzi no ku murwa mukuru Kampala, nabyo byahitanye abatari bake. Abashinzwe umutekano batangaje mu kwezi kwa 12 umwaka ushize kwa ku karere hamwe n'ibindi bice biri ku mupaka n'igihugu cya Kongo bishobora kwibasirwa n'ibitero bya ADF ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Uyu mutwe wagerageje kugaba ikindi gitero ahitwa Semuriki hafi na Kasese nyine mu mpera z'umwaka ushize, nuko igisirikare gishobora kubasubiza inyuma no kubica mbere yuko bica abanyagihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Bamwe mu Barundi bahungiye mu Rwanda baravuga ko bamaze gutera imbere mu kwikorera imirimo itandukanye irimo ubucuruzi, ariko hari n'abandi bakirwana no kugerageza gushakisha ubuzima. Mu gihe hitegurwa kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku itariki ya 20 y'uku kwezi, Ijwi rya Amerika ryohereje umunyamakuru Desire Atungimana mu nkambi ya Mahama maze adutegurira inkuru ikurikira. Ikambi ya Mahama iri ku birometero birenga 170 uvuye mu gisagara ca Kigali, mu busera ca Kigali,